салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми арӯси замонавӣ сафар ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. меҳмед али нароғлу 27 сентябри соли 1979 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар ҳамон ҷо гузаронидааст. Падари Меҳмед як афсар буд. Аз ин оила онҳо тез кӯч мебанданд. меҳмед хурдсол буд. Дар шаҳрҳои Анқара, Истанбул, Багнос, Передаг ва Кибир гузаронидааст. ӯ аз хурдсолӣ орзуи ҳунарманд шуданро дошт. дар вақти таҳсил Меҳмед дар семинария театр мерафт. баъд аз 3 соли таҳсил дар донишгоҳи техникии Шарқи Миёна ӯ ба консерваторияи давлатии донишгоҳи Ҳаҷитепи факултати дохил шуд. Меҳмед фаъолияти ҳунарии худро дар театри давлатӣ оғоз кардааст. ӯ дар бисёр барномаҳо ва спектаклҳо нақшофарӣ кардааст. Меҳмед Али Нуроғлу соли 2009 бо як духтаре бо номи Сели Шекерчӣ оила барпо мекунад. аммо афсӯс ки ин оиладорӣ дере давом намекунад ва онҳо соли 2011 аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. сабаби ҷудошавии онҳо номаълум аст. ва 28 октябри ҳамон сол, яъне соли 2011, Меҳмед боз бо як духтаре бо номи Чичек Гирсен оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми арӯси замонавӣ Фотимагул ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. гузел Караҷай ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Фотимагул, ки дар филми арӯси замонавӣ нақшофарӣ кардааст, мешиносем. гузел Караҷай 7 сентябри соли 1992 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. номи модараш Мерер Караҷай, номи падараш бошад Гумед Караҷай мебошад. ӯ ҳаёти кӯдакиаш дар Шиния ва Канада гузаронидааст. вақте ки ӯ хурд буд, оилаи онҳо ба Амрико сафар мекунанд. гузел Караҷай соли 2007 вақте ки 14 сола буд, ба шаҳри Истанбул бармегардад.
و مکتب میانه را باشد در آنجا ختم میکند. پس از ختم میانه او به دانشگاه دولتی شهر استانبول در فاکولته زبان و ادبیات فرانسوی داخل می شود. کوزیم کراجای زبان انگلیسی و فرانسوی را خوب می داند. بعد داخل شدنش در دانشگاه، کوزیم کراجای تصمیم گرفت که در آزمون زیبای میس ترکیه یعنی زیباسنم ترکیه اشتراک نماید. این آزمون 2 ایول سال 2011 برگزار شده است. در این آزمون باشد او جای دوم را اشغال کرد. کوزیم کراجای اولین مرتبه در سلسله فیلم متشه لیزا در موسم یکم نقش‌آفرینی کرده است. و نگفته نماند که کوزیم کراجای 16 سپتامبر سال 2017 با دوست داشته خود یعنی کیکمه کیجی اویله برپا میکند، یعنی خانه‌دار میشوند. کوزیم کراجای سال 2011 در سلسله فیلم محتجه با تخلص چری نقش‌آفرینی کرده است. سال 2012 باشد در سلسله فیلم های امرین الو با تخلص گونش سنجاکا و باز در سلسله فیلم ایوه دوشه یالدرم با تخلص موزیس نقش‌آفرینی کرده است. از سال 2013 تا سال 2014 در سلسله فیلم بینم حالا امودم با تخلص اماد آزدین نقش‌آفرینی کرده است. سال 2014 او در سلسله فیلم سنه سویری ادانوم با تخلص ازل نقش‌آفرینی کرده است. از سال 2014 تا سال 2015 او در یک از سلسله فیلم‌های مشهور با نام گوزل کویلو یعنی عروس زمانوی با تخلص گل نقش‌آفرینی کرده است. سال 2016 او در سلسله فیلم استانبول سوکانگلارو با تخلص ازمی نقش‌آفرینی کرده است. سال 2017 او در سلسله فیلم ایجنیک فرونتا با تخلص دنیز و باز در سلسله فیلم مشهور کارا سودا با تخلص مرجان کوچوک ارتاک با تخلص چهره و باز در سلسله فیلم اویلوی دو با تخلص سلطان نقش‌آفرینی کرده است. سال 2018 او در سلسله فیلم انسانلوک سوچوک با تخلص سوناد درمنجه کوکوم گیگلرچه دراما با تخلص خده سوسیدیک دیگه با تخلص سلیم و باز در سلسله فیلم اورجانیک آش با تخلص مروه نقش‌آفرینی کرده است. سال 2019 او در سلسله فیلم بیزیم سمسین چوچوکلارو نقش‌آفرینی کرده است. از سال 2020 تا این جانب او در سلسله فیلم شامپیون با تخلص الیسا نقش‌آفرینی کرده است. اینک ما به انجام برنامه رسیدیم. برای پیشرفت کار ما و شما در کامنتر فکر و عقیده‌هایتان را نویسید و در ویدیو لایک بذارید و اینچنین در کانال ما ابونه شوید و دوستان را دعوت نمایید. برای دقتتان تشکر زیاد. خیر تا برنامه‌های دیگر. خدا یار و مددگارتان باد.